گلک صاحب ام هل بجارتنا جنان دپرسن نرینا جنان بتایبتی هن وک جوان وک جن نرینا و سر هل بجارتن این 2023 چیه هیویو داخازین و چنه ولی داخازی ما پرن اما یعنی ضعف چی بین یعنی ایدیا جنا زیده بیدن چا بیجم مثلا پر ایدیا بین چا بیجم به حزبن به سربست بین به شور بین به همی جها بین همی ارتاما بین به سر بلند بین بین دست نبین یعنی ایدیا ما گلگه مراستی داخازین تا جیان آزادی گلک سپاس ام هل بجارتنان یه 2023 جنان دپرسن تو وکی جوانک وکی جنک نرینا تا سخل بجارتن این 2023 چیه هیوی داخازی و چنه هن چه دخوازم هل بجارتنان والله آزادی دخوازم başka bir şey istemiyoruz. Yani çima ahal bıjartına jibu jinan giringe be taybeti Hem azadi dixwazim hem aşiti dixwazim. Gelay sab Bir yaşam istiyoruz. Gelay sab spas Gelay sab spas em hal bıjartına seçima jinan de personerini jinan çiyeser hal bıjartına 2023 Ama bijan والله هم عيد خازنم يعني هوياته دخازياته خواسته كاتكي وكي جنكي كوتشيه چی بود ان شاء الله هم خدا خیلی خوشی دست خیلی خوشی چی بود راضي برحمته گلای صاحب سپاس گلای صاحب سپاس ام هل بجارتن سچما جنان ده پرسن نری نوبت چیه سه ان شاء الله خیبه ام حسکن چی به ان شاء الله بومه بویامه ان شاء الله خدا سلامتی بده داخازی چنه هیوی و چنه داخازی ما ان شاء الله هم قازانsk گلای سپاس مرحبا هنچانم باشن یادی باشته یادی ام هل بجارتن سچمی 2023 جنان ده پرسن داخازی هیوی تا چنه جوان هل بجارتنا تو وک جنک چه دخوازه ام خازن سربست بن ام خازن ازانی بد آزادی بد ام خازن هر تشت خوش بد سهلدان بومه بد بله هم بنده چنه دوان سچما دا یعنی در روشک چا آوا ببیته در تابلو اک چا درکوی والله کیش خیه خدایی بکد ام حسکن ام سبرند بد گلک سپاس سرچاوا سچم هل بجارتن این 2023 جنان دپرسن یادی تو وی هل بجارتن وی سچمی چه دخوازه والله ما از خوازم دخم سر کبد از وی خوازم ای والله باشخا چیه یعنی داخازیات چیه وک جنک داخازیات چیه هم جن آزاد بتو سربسته بتو مافی مجه بتو ام جوانی ام جمرو بین مانه بله گلک سپاس سرچاوا ام هل بجارتنان جنان دپرسن نرینه و چیه سر هل بجارتنان نه اینو ما چه به بحالقیه چیه داخازی چیه هیوی و چنه هنوان هل بجارتنان چه داخازه باش به هنک دنیا خوش به هنک ارزانی به حیات زوره ام اداره خوانا کن گل زوره حیات گیچم زوره زبالقیه ام جبو سادیجه بله او هل بجارتن جبو جنان چما گرینگه با جناش ها زورش خواه جن گناه پریشانه جن گناه نه یعنی داخازی و هیوی و داخازی هم همجی کی جان خیلی برای عالم میبید که اما سادیجه گلای صابس باشن گلای صابس بار ام هل بجارتن جنان دپرسن نرینا جنان سه هل بجارتن 2023 چیه چیه هم اگر راحتی دنیایه چیه داخازی هیوی ایدم دخوازم برو هر تشتی ما رند به چما او هل بجارتن جبو جنان گرینگه داخازی هم دخوازن اما گرمانج تستاکی ببینن سر بست بین تستاک ببینن وکی جنکی کرد داخازی هیوی تا چنه وکی جنکی کرد بله اما وکی حوی هم ببینه بارش چی به راحتی چی به امش گنانه اتابی نه اندکم نکارن خبردن چه بیشم چه زانم ام دخوازنم سر بست ام دخوازن بارش چی به ام گنانه بس حتی کی داری گلای صاحب سپاس گلای صاحب سپاس سرچاوا
Bijartinan seçima jinan dipirsin. Nerina jinan sahil bijartinin 2023 çiye? Daxazî te, xwastekî te. Valla kîjan xêr be bira be. Ez sadece. Yani vek jinek daxaziya te çiye? Her zaman edim kîjan xêr be be. Gelek spas. و خودش ترازی بیتر تو چوانی تو باشی Gelek sabı spas. Em seçima hilbijartina jinan dipirsin. Nerina te çiye sahil bijartinin 2023 ya? Daxazî te çiye, xwasteka te çiye savan hilbijartinan? مهم يا فكري بين معاجين كريجينا همينا ما بده خاصن ما همينا Daxaziya te heviya te çiye? دخوازم کت قازانچ که دخوازم ایه سکتنی کتن ایشالله Em hilbijartinan jinan dipirsin. Nerina te sahil bijartinan çiye? Daxazî hevî te çine? Yama çiğke hak giri ev serkevi ya hak giri ye bu di milleti ye bu milleti Kürt evet bu xude da inşallah Gelek spas. Jinan azadi. Siyah. Veki jinek. Veki jina em sehirdanız xwazim em yani em hesetken Kurdê me rabîtin em ciyana xwe dixwazin em azadiya xwe dixwazin navê çi xwazin Hem benda çine vê hilbijartinê de tiştekî çawa ava em bibe? benda Kurdan em benda xwe ne em benda serokê xwe ne em benda her tiştekî ne Gelek spas. Em seçimê 2023 ya ji jinan dipirsin nerîna wa servan hilbijartinan çi ye? Daxazî hêvîn ve çine? خازی هیوی هم سرکتن سرکتن انشالله آزاد انشالله گوتنی من وای نجی انشالله Ev hilbijartinanan çima ji bo jinan bi taybetî girîng ye? Yani ji bo jinan çima taybet? ام زنا فازا خو حقی نه بپرسه ام گیری نبینه حقی نه ولی پرساندنی الی ولی امی الی اما که خود خازن امی زمی ام خسته نه ام نکارن گچ ما خازار خواب کن انشالله هم سر کبن انشالله Gelek spas.